chỉ bay ule hei van ei thlak takin tun tum chu Malaysia rama ka zin ve don hlau maya kan Zinkawng vel hi in lo hmu ve tan ka duwa video toy te koron chop chuaka atop thlenga mi lo thlir sak turin kan nge ma sa cheu Malaysia ram hi Asia chim chak lam ramzinga ramnom le tlo tunga pol tak ania an ram hi region ni Peninsular Malaysia le East Malaysia ate in Trenin South China Sea tui pui hian adai dangani state song pathum omin an ram khopui chu Kuala Lumpur ania kum sang ni pali thlenga Khawvela in chhong sang berni na hautu Petronas Twin Towers omna ramkha ani tuna hian Aizawl atangin Kolkata panin Thlawhna in kan chuk meka Thlawhna kuwashing hei chia hei Thlawhna leilon la ron to Thlawhna leilon la ron to lawa kan la chuk thei lo kai non be kan chu ma ro pe sar ja kopa hey alu leng ala anu text culture chang le when chu bus chuan ngai lo chin kan arrive an wa khop mai Kolkata Airport po hi alian na jago po hi rampo politin len an Thlawhna thaw chu hun al hat dewa wangin pona kan chuaka hei chenuma chuni point mi lo hak to ani hi Delhi tangin kan thlen ma deina lo thleng ani tian hei international gate lampang kan pan thei ani hi songlai chu counter nia kan flight tour hi counter an la hong lo a hei kan la nga kan len check in thei lo ani wow mo kan ei lockdown wow mo te bul chia hian ei a khai du lam thei om kan flight hi dar som chu ve a do na ma hian dar gate limit som ni nia security check kan ti zo a immigration kan ti lenga chuan ka thona kan hak don ani circuit Malaysia SIM card kan lei don ni hi ta han SIM card lo lei thea Kolkata atang hian Singapore Airlines flight number SQ517 mangin Singapore kan pandona Singapore Airlines hi Khawvela Airlines lar le faklo ber te jingami nia kan han chuang ve thei tur hi van nei po kan TV ani hei hi kan chuana tur Thlawhna chu ania Airbus 350-900 Thlawhna lian chi ang khani kan zin hi November thlai hol ania hei an Thlawhna chung po an lo chei Christmas der to mai atinom ve mai Thlawhna lian chi nia CT pathum zelin ro thuma ain thenani through this important safety briefing and safety instructions po chang ka khop mai hei during takeoff and landing ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Kan thlok kang chana hian Kolkata khopui chu kan chu asanta vo mai ni Kolkata le Singapore in car hi dar car thum le minute somni panga vel thlok tur kan nia Bay of Bengal chunga thlok chovin barmaram chunga chuan Andaman Sea chunga thlok le in Thailand le Malaysia ram thlok khumin Singapore hi kan thleng don ani he kan ma screen a hian kan Thlawhna din hun hriat thei vek baka midle bank ti tlai tur movie thar ber le hla thar ber te kha ngai thlak tur om boka reivak lo kan Thlawhna nuwa toel nong lum an ron sema hei hi mai han ti fresh a han fru vel nan anuam khop mai tuna han Bay of Bengal chung Bangladesh ram hlai lama kan thlok meka Aizawl omna lai kan envela hian barmaram chunga kalin Thailand le Malaysia ram chunga kan thlok zelanga o hei turan ron sem tran do ne
hei hi chicken pasta ania chuan sweet corn salad brownie tawi pickle le butter hetiang international flight ai chuanin zoo hi lam theina oma quite wine hi kan lam ve chin ani chuan thingpui tel tu bong te om boka kan thlo chu main airport a thil kan ei cheu maya kai hlei theilo phun hongot chi ni box silo hei jacob a phei chu engmai pe lo ni hi tuna hian meter sing khat sang ni zanga le pathum vela sanga kan thlok me kani Singapore thlen nan da ka ni le minute som ni paruk alanga ya atira kan thlona tur kong langrui ang khan kan thlok chi lovin ka ria he tuna kanom na hi yangun khopu atagin a hlavak lo ni na lang ti hian tuipui chunga thlok le in Thailand chimlam le Malaysia ram te thlok khum le in Singapore hi kan thleng don ani Singapore po kan mu thei chanta khung eng neu neu khu tuipui long om ho ani chúng tôi ta so kan chuan na khania tuna hian terminal 3 a kan chuma terminal 3 gate B7 a kan chhok don ani Changi Airport Singapore hi kumrei tak chung Khawvela Airport thale moi bera thlan alo ni to a terminal hi pali lai oma tuna hian terminal 5 hi sakle tura roman mek ani bokani tuna hian terminal 3 a kan luta heta tang hian kan thlo chhual ina tur terminal 2 kan pan angai don ni Changi Airport hi khochak le khothlang engine po nana transit airport poimo le lun tak mai ania he airport atang hian khopui zali chuanga Thlawhna a thlok chuak thin ani an airport po hi khwalzin hip theyang ber tur le passenger te tana mit titlai le nuam theyang ber turin an siama airport ringot po hi nileng fan tham deuh thoni video danga kim changjokin kan laran da donia terminal 2 kalna tur direct skytrain hi aman thego wangin terminal 1 pan tu skytrain ang chong phota tuna hian terminal 1 a kanom le to a shopping mall lian tak hian ni rengot mai moi khop mai Louis Vuitton heng plans anda ho hi anung vek ania alemani lo ni a khoi chin vek tuna hian terminal 2 pan turin skytrain danga kan chuang le dona terminal 2 kan thleng le to a okay mani nge point bo ve thin tho mai the ni ei nang bai simo pet putina ti hian zanlai pom lovin khwalzin hi kanin pel so reng mai ni ui mek mek takani moi khop mai he sa pho kon thlan lan la ve mai ni hi enchanted garden ti ania nim hring le pangpar ti hi atak tak vek ania alem ani lo ni moi le pek khop mai tlai po hai fountain te ama ram noi ang deuh hi an war ni airport chu hen mo thang dor ania lam hi kan tho tlang le na tu kalkong lam zel khanita hei hi dreamscape garden ti ania amoi na nuam khop mai hei aquarium ani khala chu ana kal the te sial khop mai ku sangha kuin hu theng ti hian terminal 2 gate F50 atangin Singapore Airlines Tlawhna pokin Kuala Lumpur panin kan thlok chuak le a darka khatvel kan thlo tuwa Kuala Lumpur International Airport a tluang takin kan tum ani khungkhu oil palm kum vekania oil palm hunan nei zau rem khop mai Kuala Lumpur International Airport a hian terminal pahni terminal 1 le 2 a oma terminal 1 le 2 hian satellite terminal an nei ve bokani tuna hian terminal 1 satellite terminal zoka kan luta
heta tang hian immigration le baggage claim ti turin main terminal kan pan angai don ani ke thui fe kal ve hi nga ya satellite terminal chhung a hian hei ram hnuai an siama jungle boardwalk ti ani pui thei rem rem khop mai mi airport hi chu hian main terminal panin basin kan kalme kani airport hi alian thei em maya ke kal chiam hi ngai thina ni immigration kan ti fela halda thapin airport kan chu asan ve don tak ta prepaid taxi kan book fela hian airport chu kan chu asan don ani kan chu na tur hi Hyundai kan Staria tiang khania alianin chuan pon wam khop mai Kuala Lumpur airport hi Kuala Lumpur city center atang hianin hlazek maya kilometer somru vel lai ania daka khatvel kan tlan don ani airport road chu annei thangang mai hei ruwa tuidong tamram ania hun hring nuam tak takan nga hle mai kan thlenchina chuan fa em bokani khati chin zong khat tu na tan chuan ri phot chela Kuala Lumpur khuwa kan fan le kan zin na video dangte ka rum ti chuak le thoi dona kain hule vat ton nia